Salebo. Yazi ke nkena ejimene ne ke tla la ke moqonto wa azala uthi Kabelo GP cabanga ulele waphathwa isikhatile sokuphatha sithi you are not crucified ha o le khosi kuri cabanga trauma e kana ukuthi ke vuka bathe ase nna crucified kuri pila mina ase nna motana baba motawu bekana makhosi kuthi wafane kuthi bona kuri yonke into kuri yonke le mojokana crucified asithanda sizentaba yebana ke akwazi ukuthi babang ba kuri ke sefeso sa bona go ba makhosi hawa bana kuri go monante go ba le khosi bana kuri o voka ka happiness kuri o lala ka bana ka 26 tsa July sia lape Moses Mabhida bantu sentse ba nyakana le maplayer ma 80 thina sia Moses Mabhida 26 of July siyadlala lapha so tlhankana le team engwe so dlala Toyota Cup wangezwa kithini so dlala Toyota Cup ukuthi cabanga fela kuri ulele obophupha bathaswena le khosi awunje cabanga usagcoka ikapa kuri ulele yo ngalo masikondiri ngalo masiko kuri ngalo mamuntu ka mutla ka muka ke trauma man unovuka bathu aswena le khosi kuri awugcoki izinto ezinje ezekapa emaruko akhona lamateki akhona asekapa asithanda sizengori ke akwazi ukuthi kuri isihateli ulele uvuka but phela thina sena le mabhija makhi a Chiefs bana zinele izikobo za Chiefs kuri into ngole ngwe ke le kokolo usemsebenzini ke le khosi le computer ke le khosi hawu bana makhosi sija khona manje sesayine ma player amathathu amanye asaza kuri heso uqala lapha kuzonunga kosabola makhosi the new season kuzonunga kosabola. Let's remain crucified bafethu ka di 26 let's fill up Moses Mabhida 26 July Sabalanda Toyota Cup tango.